Yewatifu edase na aha midimirika ewo abafo ntitankesie no so ena mate asembia ekoso na me so pese kukuru na me yene se nkate eboga na me pagya na me ma na wo se bigu ani na we ne kakrakra na wo hwene de se nyete aha attention TV aha this one and only stationer in sembia ekoso a ehinta ekofaba we banso a yekan se na asemi setie eyi bi free aha and I'll bring you the truths. And we can say share the video, like the page, and what video so na enko police na happy and I'll bring you in someone aha project na sabri meko akwaje abo from krato na me ba na me den sam abebro na wati no say ampa and some things are knocking things my enko the emra. Yakoya yaba aha attention TV na wo musoma sen tiniu University Foundation na University Foundation dia na adoye afi kwawie wo de binye sika koton tare ahye o ma be hye bi o ma be dia mo ma be dem koku na obi banzo obi banzo sana me kan se onyame oyisha wati na ko hwehwe University Foundation hwehwe no na gye number 0548 30 29 85 na afi ebia kan se kwen me pese me koya adoye wa ha ye kwa o de camera esiso kwen me pese me ko afiase me ko hwe condemn prison kwa kwen nwa wa wia mobile phone wa gogo afiase no hwe obetimi ko wia mobile phone ye gain 5 years now obi dey adi Ghana ska no na mo sa krofo na kwen afa no hosim so obe he and zabri ma ayebihye na tema emeka na enepa immediation na yade na me kasa me nam ententa kase ne so ena me ko hu se eyeya Reverend Oboufourba ne ba aye friend Andy akoya obo tuntum bo du kutuntum ebesi social media so be di Reverend Oboufourba atem kin promise kin ni jata ni so wo de meka untia ena obi bonyo me de oka metuo enne na me dia ba o kira so dia baba me de oka metuo no oto sanwuma Reverend Oboufourba say Reverend Oboufourba so onye sika dia kin promise show off no ye ene omra metua ni sika na wodena ye adwuma na one day kura sunsun bi ba Reverend Oboufourba so no Paul no so di mic fit him andi be kan sadi wensua no say nana ay mamia sabi allegedly obeka sa Agradaa man 100 million say on fire no on win bi dey man on win baby man and the son of can't be to the same on win the baby man and adia say Agradaa sabi or one or two more you form the two na to stretch master to na baba wa to nya kono inti wa ni no say Agradaa be kimi mu say ya anka odi enko win baby dey man hey me tia asem na me yebishire say and you do up oh you are too much you are talking too much you rush too much na we eno dey asem bia be wom ma o say Reverend Oboufourba wodi na tem nyina wie no o wie so o say Ghana so for ba ko pe eno yo untouchable so no ya any Reverend OWUSU BEMPAH unbeatable na wa o no se be kan no o de zaka nya mi nti se na Reverend OWUSU BEMPAH ekese Agradaa eno ena nya Agradaa ena ama na koda afiase menyam na meka mo me enkotie andi ya ba baby asa am fasa din no matale na fatami ana as a gentleman be that ali gentleman kaish see that gentleman as a gentleman be that ali no Kaso Van Dam was andi nie Kaso Van Dam nie champion man nie Kaso nie that's any come. Do you know one thing? There is a small warning I want to give you to Ghanaian small pastors in Ghana. That small pastors in Ghana. No, you can take it to whatever you want to take it. Opa for myself instead of best of funny. I don't care. I don't give a damn. There are some small pastors. Be okruma. I'm say omu kasa no mu ye video. No ma this gentleman of the land, the prophet of the land. Oma munidia omu nye okay. Problem by warning to these small pastors in Ghana.
Ubebodi apostle doctors goes to Pana because also Kenya Sama Fahu. The deal me so bono amoni ya obako romand. Lele. The deal bono amoni ya ube fabri chabe pacho. I'm telling you. The deal bono amoni ya utabri chilukwa still have a pacho. When the mamen can't show the crab akopre. The deal ya day apostle doctors goes to Bempedin. Tell Kwanka to get a moody softening. I'm careful. Because papa ni no bono amoni yepe romand obako. Italian for me wrong. Then okay. Was it good or nice shirt? Yes, I like it. I love this man. I love him so much. Papa, your ba. Can I call the palm? I'm on the dimatamukra. Send me more than me. I'll crown my cost penny. Yes, come back me pay sugar mommy. Me drop papa too much. Me do. I love him so much. Until that time, sir. A dino be a bit in your banana make a cemetery man for me say. Ghana, a D apostle doctor as it goes member. Ne so soft for one 100 years na mbenya baako every 100 years bia na munya one 100 years bia na mubenya the humble richest prophet in Ghana saa baako. Listen to the word I reached. Humble richest prophet in Ghana. It take 100 years asa na munya baako. Etimi dem so tiabrocha betimi didi natem o tiabrocha betimi didi natem but one here restaurant adwuma kwa ehuru boss mu no nya bi nye. One hotel adwuma kwa sekatema sebia son sebia buru adante afo be fo mu hono walu tia sa papa na sa hotel adwuma kwa nya bi nye. It is the best in so be sa bagana no be pacho it nkasantia no matufo. Secondly, so what Ghana no anu tia na obe bre unyeye so romanda mama sex. Ilele onga all the vandames okuku vandam okuku seku eilevi vandam atonsu vandam bantima vandam amankrado kwasia penyini vandam evangelist sewa and powerful. All the vandames na kaswa on the appear to a list vandam for ni nyina ba etimi sro me ba sem betufo me de masem me prosem ntina me beka bi akiro me mahu se dino yen kasa ntia dino mahu me ba sem betufo me sro ya hweye wasiso afa na wo bobra wasiso pese wo yeye wasiso pese wo bra bosi wo yeye wasiso pese wo nya favor wasiso pese wo nya wale o pese wo nya kunu wo ya branch wo ya ketensia na fa na wasiso a me sro me di nyame di po achew edi apostle doctor as it goes bempedino e mobi mfa enka se mo ne nka ho da wate me sro matufo me po wasem ti na matufo no me do wunti na mabetufo no madan sore obi ada ya wasore da da me da afa na masore na awurade di atuma koma se kodwo kunu kutu mrante na mabawafo se edi apostle doctor as it goes bempa no me mo obi anya ne kasete da na me pese me ye nipa ye nti awurade so pese wo ye wiye nti ya hweye. Ai na me nua ba ma me ngege na ho ye o se edi we yen kasete edi no na me nua ba pep donko obi nim de efiri so beti bayira ho ma we na so bedi didi na temo kasete edi ni saa afo ti abrochire so hwe no ni ba bi te o ti abrochire so hwe na adwuma nkoso ti do ye ni se no be sam pedi na chew no sa apostle doctor ukoti ande by wazo mwadwuma enye na me cancer ande enum nsem no so nampa reverend OWUSU BEMPAH Bible say na do sakanyam yakwa do sakanyam yakoponi na I will never forgive you. I will make sure the Spirit of God will deal with you. Oka seti ni padi arbecho na nkonkwa de oka seti abacho yenyi ni Agradaa de papa ya tomokana but nenima tutu from ama police for chino okoda fiase okoda police station oso be ma OWUSU BEMPAH reverend OWUSU BEMPAH kwa fiase enne ma mi Agradaa ono hye ono ona kwa kubo nsampa cha ma ona wo hye ono OWUSU BEMPAH na yeko no ene Agradaa o trap na chebila edifo se because meto nyuma henya nkoye nti timi atachiti ena open someone eye dika obedebi sabri ma me fan nature ba ku twato famo na me kan se subscribe channel no na share channel no na wo like page no
na se Yesu ama na Yesu enkunyen a wo wonya adepa efiri ho na adepa ba ko na me de ma we me pa cho bi o wabɔ wa bia entwa wabɔ wa entwa me pa cho chimie empene ho kopɛ bitter leaf eduano de bu ubu duana me pa cho fabre fie ho kama eduana isi obi adwa ya echi o ho bia me pa cho ti fanchen kakra to so na we na mene munsu na mene munsu na mene munsu omni munsu a cha 30-40 minutes per why free we free we pra me pa cho ti asem we me kai penitoto bi jo soketeso penitoto ojo soketeso me kire wade ebia na isunsu made ti ebia na isunsu made me pa cho ti fa besi kokko no me yensa tugem mane hye ehyiwe na musie smoke na aye biye na me pa cho yam oyam wi me pa cho ti ni ana ye kansa me bi piro mo pe hanky white hwie powder ni gu hwie powder ni gu me pa cho fa our telephone number fa our phone na friend number 0543 41 91 60 0543 41 91 60 and our next line ni budget 0553 40 1462 0553 40 1462 frame me now frame me me pacho wo hwegu hankin ma wie me be chewa de ade baka ho a sunsumu wo de ba de wo dem mo wo de ya de wo dem mo me pacho se eye dwonso na wa ya na entwa me pacho ye obi wa wadwo so kete so ade akwa wade e ku ya entwa oda so adwonso me pacho frame na me chewa de yanka ho na fa ye na mo wate onyankopon enhia ala safi onyankopon ene ye boafo edase share page na like na share video onyankopon edase bye bye.